Lep pozdrav, dragi moji, od Milana Impe. Evo, spremam se polako, idem na posao, imam autogeno da režem, izduvavam varove i šegujem varove, znači priprema ivice za zavarivanje. Obrada plamenom, znate sve to već. Evo što sam želeo da podelim sa vama. Obavezno prilikom autogenog rezanja i zavarivanja, naravno i prilikom brušenja, koristim nadglavnu lampu ili čak običnu malu lampicu koju stavim u ustima i kada stavim naočare ona mi tačno bije svetlost gde trebam da varim i gde trebam da autogeno režem. Naročito kod šegovanja ivice autogeno obavezno meni odgovara više mala koju držim u ustima nego ova velika. Naočare naravno za autogenu obradu, obične naočare. Ovo od opreme šta koristim? Koristim kratku kecelju. Ovo je iz Češke Republike, jedna firma ovde uvozi. Ne volim dugačke kecelje, to mi ide na živce. Kratke kamašne. I koristim ove na rukave, oni su malo duži sa čičak trakom. Ovo je sve od telećeg boksa, samo tanja koža. S druge strane Varstroj maska, obavezno. Varstroj i ESA maske su se pokazale najboljim do sada. Koristim obično staklo i ono zatamljeno, znači ne koristim fotogrej, inače odoše oči. I planiram još jednu stvar da uradim, to bi vama preporučio, na zglobove i oko zgloba, izvinjavam se što je senka ovde, sunce je veliko, znači na zglobove, ajde da pokažem ovako, tu oko zgloba ići će isto ovakva koža, samo deblja, i ispod će ići sunđer i platno jedno, inače da mi se ne bi stvorila voda u zglobovima, kao što se mom dedi i još nekim mojim kolegama dešavalo. Veliki pozdrav, ljubim vas do narednog videoklipa i zapisa. Prijatno i svako dobro, čao!